All right, kaltuan na siya kaywa. Asi the fact ma happy Saturday. Na siya kaywa. We are young oi oludu. Lumisalipan wali finen San Antonio, Texas na taking Tresco Jack finen Yo, Kent, Washington na nga Saturday darapange at finen Southern California. Nakita siya once ko in sang i-guess i-guess lam kayo na insang ak nakikat ke metlikat shosho na kimen naklasyon na. Gusto mo wigat yang nas. If in may sas like ye ko share ye nakidam tayo kitin pel wigat ke once ko
Okay, ganito na siya kayo. Ini spell siya in fact impain ko sa klo singkat ke maulas. We got siya go to inge on the Rosli Mr. Liban Welly asked in San Antonio, Texas. They can trust go check in Kent, Washington. Nangainge Sir Ledara asked in Southern California. Kadak pa siya program siya fashion Limego Schmale. Oko akos Limego Schmale. Bitget fast na meda. Nanapelo na kayo. Then ashwedok na sila ash. Then sumna yung God. In siya kategorya. Kung so nan kung was fin ko in cash got like fin di mo cash ko kung min share it as ikaw moment ke Facebook yo. Kung siya di ba do an assume they can trust ko do an assume. They can trust ko if kat kan siya ko min guess na tagay laso ke siya pro kat sa fast namin. They can di. Gamala double share le bain gom ay pe elimination lipan. Hindi tigis and ka tamal Frank wang in the rush daga din wala be pain lash ki pe singe may gat patagay ni ki magadak fashing naknas wiya kadin daga ni siyak la bela fakat fash nami kataga na yetom kat mo si fan na in si video kaksyakin gom inagas magandi katla kung kat mo si fan na siya wala ka shaw fella rekat la mo ito ingay nakflat yikum kaksyakin gom Musing isilen sa siya kumrela kataga na ke ingay leksyon na rela kasin ingan lash ki mo lash ki got soon men singi makanden siya tulle tinga dali kanden siya som kefalo maingi akali mina siya kadin kain chepulesha tia safari kin mo lash kulo malap na siya mo god kilamala lom pang flat lom no sin siya daw na luwas kaya daw mo siya laki vision jinge kasto min kan we fakireli kineng yenga in nakla yeneng yenga mayen wekuluk singe arulena bus mataga ke social media ke page singe kan fusin sien metlasha el sekuluk lana again daka uniye kanausla pusela metlasha yok kedelik natasha Tasak na kumrela simol na fas. The kasto min kain akas magandi kat kadin isyungyain kadin kolkat. Kula malap na siyungkat papa. Lafa kaya maula sa yimutong. Kumsak na rek magin kadin kan klan sa paykom. Kikat na korela ka paspulas na siya. Kat we fakak lim the lekla pa Jesus Christ. When kula si fan nandum. Elda ka misya kispin makuduklasya. Et kun lendolu el molyak lagi kalyaklal inakalimilpan kasi makumesang nasin kasi makumesin na si Shmaita inakalimilapay elwan kulo si Fananto panagatwi tawi suponorek mao inkaksakin ko katingi ako lang fast na may infakikiaslom katingi sabay katla kikalan ng madalom lalamay nga nakfashiya. Amen. Namalap, belang flog na euros. Alright, taking trust call, duo, kuloke pricing, and nakatasunod lang Mr. Lipan. Ilan, i-guess sa program lasyo, kasi siya namin pa yan, katawas namin. Taman Lipan? Kulang malap tamon Shirley, two open na siyong tikin trust call. Pain kum del kaywa, wisyaw luwasan. And yokin ka na kaywa, pain metlash kusay. La kumas kusay, kumas chayan ng kusay. Pang ikasin ko luwas, katakan kalan sabi, ako makadil esin na siya fashion ye ikos wana mga tamlo Shirley lakalan yung fintrap malala. Malagawa makadak fashion ngayon, ak es makinyegat, nakaywa met kusay. Met nakaywa ma ito kas kusay, purmo kas kusay. Programa malus. Katakan ng kalan sa paykuwas, fishing siya ma-proy kanyak niya ale we witness arang ayun testify kaya ma-ikekta na siya tamang Shirley fashion ng siya kaya Lucian Bell malilis siya but true malap kaksaking God
Maya ulla trikuyash ngay kamit kulla rin paing mit nakiwa ke bel singe. Wana proy ka fintra maka tram king ngay gasline god pa kul god. When if in masya yeshi na esa to. Na tamil chile fana be tari ke MTIF ka Master of Divinity nga fana tari ke 4 year nga. Mta ke master degree be looking in na ke lut na ke ministry. Ministry singe tram king masang mus ministry sila nge ko madu tu jang gasline god. Gasline god magayon na. Na if ingat liye si fana lap si ma kadelo la ke nge lula mo le kul god. God promises to kite. God il olay na in coal. Nangake ispelching in pine mat nagawag las ko siya in mirrory sakwan God ke auto siya faran nam sing. Biki lost na ke kalem na il promise na shish ke week. So nalim na phone sing ke unit sing in na kolikot. Ka week sing in kolikot. Olay lang ang God pagkatash kem sing. Olay siya made ke unit sing ba elolay lang long and anak manas. Week na tagariye. Elolay lang follow na. Week ne magada sam kun ke malutut siya emery el olay la in coal. God promised to kite shit. Pangle just for those on guest la bela si be in some pine nagawala ko siya ke pensing. Lo man laptam le chile tikin tresko ke bela. Laila. Alright, kal usually ban kulo malap siya may guest sa singan o bedegin tresko ke pro ni guest la. Agad fast na nag program mo mitigat fast na may takatale sa akin gigagumit ako flia pa siya man paano kat finish arm megat siya mo na convince na kada saan ko yes kayo inakalim ye inakalin or na siya ko sa mga takot flia pa siya was ke feedback chat la siya na rekewe ngawan rekewe ngawan amen fact amen na ke fact sila matawin lipan na kung kulag yung taka flia pa siya kinan ka nila ito na kumash peo ye le kasha nakinivast na bit naki-program lash na oli tuwa ko na miseng ano ke kumuslup sila price nila taking interest ko la o pe sharing pa sila lamisili pa na makinak fast siya miseng pa taking interest ko nga kinita ko siyam kin guessing context pa kasama kin as historical context as literary context kalmen literary context literal context pa yung riti polo kasi ko yon na ke pa polo makumis la ke ande mea sikyak weyang be mea be BI State Double Gibson, Jack kumulawalap from the Beehive State, kamo Beehive States pa nga mo biging nga dala kumasya, ano nga mo Colorado. They can just go, kaya pa Utah. Utah. Beehive State. Kaya patik na yok si mga hindi sa guest na tagay nila siya. Ranger Jack, Magulo kaya kung mga pating sila eme to dito talaga yung Mormon State. If yung Mormon State na kaya ito pa Utah. Tama kung gulo wala. Kaya ko. Nakadiras namin facts lot literal context. Kung read the materials sige mga paepalo kung riti mama sikyak le kung liye kung ace lagan bangan literary context na kung timtanan sila kung naman som nag-iipsiyak din ba historical context pa mama sikyak kipalan bel sila di ba socio-political ka kasi events masikyak
matinakas meritsingen, kipolo meritsingen, sokta sikya, fall kumin kalem gele, mea polo kasingen ko, polo meritsingen akkalem. Nangatingin just later ko kaya siya good context yok na mama sumle ashke standard lesson commentary. I mean Isaiah 48 3 to 8 ipsimedan go 8a na 17. Pangan ma si may minaks mo siyang winikipel general school. And ko siya pon be hindi ginagawa, nga talen Honolulu, Akfashi. Na in Seattle, kipel na sa, hindi week to ka, na tingin just vaccine sila vaccine lang. Kikumita ka siya man. Na in Central Texas, pangayon makadito mo Akfashi, Pela General School. Standard listening commentary, plug sa standard listening commentary, dahil mo nila sa ish, sa shock to. Kung finsuk standard listening commentary, kung gusto mo nagkikasing ko website, under downloads, kung bilila as link, sige kumin, so mula la standard listening commentary 22-23 version. Siya kung finmuli ka website la siya, na sen luwo, kasi to lumay spayak me, insang ka Amazon, spayak mo insang, cash ang mga backfashing. Finne sen Lucas sen todo alle cash ang mga backfashing. Yok na may mga backfashing as expenses associated with being online. And ako ito pinale iplan information technology nag-technology yok na alle aspe na modin akfasien kainoiyangan. Sokta gigasalan kan. Tamdayiling yung avasin yay kosle as website sila as Gasing Coal Inc. Kat aklinyak sin IRS, ka federal government. O pa kasi states yung pangayan Hawaii and Washington State o and California. And California kasi ben taas finan California kat pangayan si kat aikin mo pangay headquarters lang 501c3/Kalmea pa manako na mising kita samram kun pangafa kita samram kun context nga taking dress code kita ni akfaship singan at kun akia context ke mananap singa na limisili ba nila ko samram kun samsa ko ke pella ni tao yan na kung vinloy na ke Isaiah na ke samsa ko kan or pagin si fe labs si fe na ke langbising yan na osh alla si na si pela siya bakit ko akla ni ko captioni si fe liwangan meritluan le mea kalbe le kategory bakit faga mea kalbe na siya smoin kumfin tuyak kumfin or akto ye si fe na mising nga nag-senrian or bakit sam sa kumar bakit yan na kumfin din na coin captioni na ke may relapse na ke week ngayon na iyash nakaanlasi iyash alalasi ke na makunyas na udutuan dafanaw finish ko dafanaw sakta kete sangko yashin ko ikesla may nanaksin nga kung ko viewers la siya in ko in caption nila pangay kalmi I mean kat finti na yalle alal akfashiet ko lutien may nalaksi yun na kay Sandrian na labisyon ba nila ko ponsaye kasi nga ponsa ilata ko ikweye in krediksi na ko in usungye may nalaksi nga na ko at kaya maliksi na kalam kaya na bagay i-plus na mising yan kita use once ko nga in on nakat ngating just ko ako lang din tako siya kin context o nagalakal mi trakta mit ko once ko taka nga siya mat kuya kinge ilosin tako akal mi la ash masilos ke fact la wayang mit ka siya once ko nga in ikas
Madani siya sikat na tapan nakataya. Take it just go. Kalau silipan. Ash with a close because fast na medan. Klamalap ngan wikong ge may akademi daringan ingain leksyonik na awiye masamsam makadash kenga nasin matwiyash penge bain gom down the chirle congratulations na siyumge dudul etslum nakikom sumasta be buksinge call for discipleship pangon go was matwiyash anin gain auto yesiye Amazon buksinge very reader friendly ale me umeriti kum sanga tui ale na me kasikat peki makatash kia nang sibak pela siselain maslosma namle liban el academy pe el pursuing a master's degree lalgi dudut Bible divinity mangin kain walk record kain julpe me arakadin demdaga si comfort zone na kadin shek na akut na me nagi me when learning a jadui nagi lutuda na inguna kanin mga nagi man academic san malang siya congratulations na sila sila keep singan ila kaya pa academy ke secondary school mayen coach hindi kasin goal anda na Sam to ng algos was nagi was single si pa malutut nagi edawian correction singan met maten along delegasa the life casa kapente pangon mo was sina when correction singan in the replay kasin goal Vaxila la kada kapsa fogana ki me aisia ang algos faga parallel singan na ensi mga ki etaga ki pa el chanam ki secondary school pakanten metange nganlan kate fasya na usigastan katnasi nakatsumde ki orek malgos tana ashram shamse ki yunaksye vele yunaksiem da bange study ki gasnge na Bilibin siya sila. Tokomita lang ba kung reading nilang ngayon ta pagkavin wangan mo dakatayan na sik. Nagi yok si bayan me lutut pa pala pa nga samsam kun. Nara nga ki academy la ki nga mata vinendewan siya ki kapkapak laga nga si talik mas ken buik secondary school ki secondary na kayo. Nangakilin pala pala si ma tari alumeta. Na secondary school na mo may tayo defokle. Na may tsingan siyang nga kaslalal pong yung matutisiyan, I have no idea. Tarakta, last settingan ka pelma, Rixian School ang gulo. Tarakta, kat sa fashikin, kat puli siya kaslan ka. Nakakinakalimila, ala yok si Benabay, bakat nakakiya, mayin, kimasla ka, pangamasima, Kashi yang musingi kaslan gat pa usik ka singin na sik ngan kay nito la shek na wiya when pile sa mastan di kaslan ngamo pangi mga kain fact ke pel singi ale asanan may announcement ba akademiya fin bay kaya sidali kuya singi as private viewing sinagekel late alik net umyonet ang tagaw no yun alayok pel nga walang peki malash kayo. Napamusingin na sibitoro le viewing pel sa tukun. Amohet aus nga ulma. Ngaram si bare muske. Nga nga alip asanan masikyak yoros musingi. Barang nga kiproela kala kata som. Tena vloka katam tulle tenang tali. Narak lela na siyesh. Kasing ngal dola sil pasta Benjamin sa fashikin. Pakat Malaysia ka shanmati mama asha. Napanang lela na siya kadinte ma kadala orela tatene na gaslan kada kadin na bel na gawa. Kulo ka aslos matakawan. Please like and share. Met ki circle lumanin wipe. Mayin kat finita kat titavlan sin matsaya. Kalmihan pa katala na me anakatin elawit na sinmatwiya siya kat wifakang na siloski genigin mo lalasing. Kami siya staklog namalipan
nga me ale yok mayru karaban nga ki Isabel jine inakalimi mo mashuga lumalap Taking Triscoll, kung kula malap, medyo lumisilipan ng gas lawan. Tambal Shirley. froze Shirley ang frozen. Nakalin kum. Okay, kalpang vlog. Slak look. Forga, pangan. Okay. we can hear you. In akalin kum teknis eflen tosifin en hilo. Dua benasum kaksikin kaat kemulas kewa. Kum kulagam taka wika dakalim yepe lekumasin ka. Na nagava ngan lumisilipan. Okay, bela sumitigat sa unsuko nga. Kulo malap tambal Shirley. Kulo malap tikin Triscoll peke. Belgium ko sila ngayong some mga linya pa yok supengyen historical kaya from the context nga ipala plugum tamtigat kaya historical culture in Belgium situation chike in Belgium na ke historical culture me context nga ka language pe na ke kadin ito Hebrew ko Greek language mga yok supe manas na pa lut mising katlimo context la tinap ganya kara katusiyan lang naklas na ke masim na tayo or kat miss the point kat miss the cash up si makadila ko lang message ka dinis ke gas mo lar mas nga yok na pa ito pe na babe na tamang share la kalam na ke literary context nga kat pa pa na kat ito lang as masa law as some narrative na ke creation as sham our sokas, our prophecy, chan rabang form masim like a pipeline, the New Testament, our gospel, our history, our later, our me apocalypse, revelation. And look at in reading according to its form. Mga yok super. Nara nga sui kaksikin gatla. Taman sila sipe ikuya mga yok super sine. Taking Triscoll kun sipa kami lang. This is we really need to do our homework. But in alle kalam kala me kadel fat na sin writers la nga in Belgium na sin talik ni Israel nga na me principle apply for kana shir application na ke masyum nan. Ang alle sugak sa gat ke pange aten ma ina na kadinaske kasim le katikan chvena usi meaning last chvena na ke kadinan som so-called meaning was originally written for the biblical audience na apply na siya mitlalag na siya missing church. Amay pangikas tutun sang kayikat kaywa kepel siya mitigat mong sukungan tamal chile tingin Triscoll. Alright, tawag liba global lab kung ngamo kung siya tangalye faxima or yokspen context Siam siguro David nga nagkapel sa Lycea na lawyer na ke gaps nakatwin usi mo pa mga non ko na halos na tafong nang aki I reiterate faxilo ngan nangakla sa katwin song na ke may nanak makatil ke fax mo tikatil ke fax katil ke kidanito na katwinsion nakla sa ikan tafong kung really babalagat corona leyot na men na kung liek ke kasimo an aslese nakatabelag demut ko na mo fosken mo kaya corona lese kat corona lese kat mo ta plugin maupe upe na si ish kat da plugin maupe na siya kat da proy siya begin proy cash sige mo ko may special kat mo tagi maupe may masimit katil kaikat masyak tu kayak lang kat manaksuwasikat la manuskat men na ke the right side na power yokshupe yen in pakanak in broy in ngonlon katiluksyon na igesla na siya kailan mo kalim gilip may gaslan kat aske buklan meto fact mo kuminte ilya ke ma kumin fact when in ause ngon matal ito va sut ma kumin fact
nakatapelo kada isla fossingan na kadang kadai mens ngakan da rukfung na fon si ngai tuyak proproi te fakable ta usimangan fact dafung den na sin dafung den lakse meni fo nigat liena fossingan uvin mayak na ang na fali natin kumiloyin ta na yok shupe yen aru yen pukun yen ka suk kawan ka na kat fact mai ngai yok shupe ya pape use mases musenge pape use magatash ke musenge fin wo kayo ka tuke malan kat fin tie makikat kat ekalalik spelan kat infall na ke long se las aski but ka katili tama na ko pa ai se sang kina pa ti katili jis sang kina okay atu ijenge damit ligi Ay, kulang tatapos siya kulang manlap ke force ko makialan mingan. Siya force ka misapply, misinterpret, man ka tina-observe wo na ke context lang, literary context lang. Kulang manlap, aligyok na parchment force siya. Tayo lang. Tignis Yuli, Pinecombe, Vinanmawi, Kuloman Lab, ke support lom, kasalom na kayo, ak kaya yan mga nakflash, ak kaya ko. Tu na ka mo yan, Gatler, magin, maitse, kishipin, maswas-waslal. Kaswas-waslal, katinta kaswas-waslal, flash namin. Kimakal ka sa Juwan, flash namin. Primrose, last minute Georgia, and then cash got going school. We got Alright, Primrose, kulamalap ki on sukungan. Nakatingin na kita fast na mate, kadagal din fast na mate na ki manalakwas na bising.
na medyo ko sila digin Driscoll. Actually, usalos may natin ang extra am kun akien ang akla siya. Ano gila, ngamda in California fashion ye tolngol male. Na ay sa vi bang en Fontana. Fontana i last luna in LA. Med nga mo kumusta mo ta ngay med akulen bele. And Fontana used to be an open field. Desert land zipa. When suppose sa malom si Luwanas na may pa masyalom builders pa nga millionaires if not they're billionaires dahil ako shalala na naklos na kaya atin communities dan masyala lombakan din free grocery stores sila complex na businesses na flip lut na kato complex nga tabi akas pa siya bang HOA Homeowners Association. Dahil free pe masa mamay giviniyak na in acus. Nasigimot ko, when kita ka acus, Homeowners Association ko kasi akuk ma-free lagi kasi communities. Hindi lagi apartment building akuk ma-free aki. Nakisinsik ako na medyo ka-trash na medan, tawag liban, nga talaga may takar, ako tayo Sam to yung malaykos. Tapos ako ngay guess life in us, may factlows na kaya staging na kaya may nanakisi ngayon. Tawag ng liban, Lucian liban, taking just ko. May naklosan. Taking, naligilong pa siya. Okay, klumalap. Lalu sila lol me taxi lo nga manupengan dekat tukum ke me aden dikie akie silom nagi makata samram ke lai siang dan lagi ngawi ko min kain me orek magain reference yang nagi maluto da ngake besang credit machine mas yang David Cook Lucian pa nga wala tama siya lagat taga ni Rek Makin pasyan school Rek Makin kaya na nga Rek Makin court as an interpreter na siya kasma Rek Makin yak ke court pa repeat offender na kalme pa kumfin ta siya ke masing most likely kung may kapenji ba siya ke na siya kasma da Rek Makin yak ke court may kasma taga gamit ke Baluto jinga ma psycho history na introduction jinga. Sikas na ngayon may mouthful mariko kanya ke court of act mo based on the preponderance of the evidence. Na mamit lang siya lang asfa kya. Na kadna nakatayan si met maasta siya. Na kadka in fact mo nakimama akalamuta ko ekain kat fact mo kumurela mga si manonon kaya kumkene. Naira mesirahan, flok na nag-history, nag-trails of behaviors masikyak meda. Naira, psycho-history siya nga, academic epuk si mga show nga, stand-up lesson commentary siya nga, psycho-history siya nga, siyaf ko nga luo, author siya nga Isaac Asimov, Lorek Makun, foundational ke pukmal sa mga sange inorela model siya ang predict future events pa bang psycho history siya na maasingan ganin mo ka na ke maasimata ka ke me kat kan vak mo vicious na ke maasima discernment makatlasang sila siya nga mo bangan ma-edge mga takatuiwin ke lumala. Okay. Thank you just lumala. Dapat liban, may aspect na gimit got showing na ke context. Wangan taif tagani ke inga bashi sham ko 48 ay siya na ke sham to yung wal ko siya na panga commentary na tar hanggang fact standard lesson commentary
so ku ka kalim ngay nga ta fact ipiang sila me ina kalim mo siem point ma ina na kadines la ke mo lutu lash ke witching ba kadinalle me hearing, seeing, and acknowledging. Practical means lash kadinara as a mitlal fumima the god na ke kaslan god fingot lo in ke hearing, seeing, acknowledging. Hearing, seeing, acknowledging. Fingot lo in ke malutut matagal ke talit na fingot ngeta na elo says well ben and again lo in ke in esta belgitan in long ka lie ka acknowledge makatil aki na shelos or data flock na ke elia ka flock na ke ma elos tatina arain sa ngakin showy kat na shelos ngat life mo e papina na shish e kap e tagal ke malitut la pa ngi empoy mas me kukel akaleming ranga igasain nanak in kadin nanak na ke as we go forward na ke passage luong empoy chimang Kan mit die troliki podgas in aim point. But Callum gele me say aim point. I'm going to elaborate on it there. Ma oh yeah. Section 0 drum man. kulo malap kumle ikesla me commentary pana kume ikesla da Super Jack. Martin standard lesson commentary kume ikesla ke kai shelations ngan introduction charge ke chingdana el practical means na shik na kum na ke cash mo man gata when pa sam kul gata ina ka din long ina ka din die ina ka din incision na ke acknowledge ma ka ti la kalim ning effect akos e bangen tamul chel Global lab. Listen name say ko na gaslun sa listen commentary yan. Na kung di Paul il fact let a lot in mo med gasar shield de gasar na wang super. Il gasar il gas na ke gesso. As end points il gesso. Il getagalje. La di na iklas is kufgat fit dut Bible. Then they read about nonchalantly. Lead naman na men na mo. Kaya tangalje mo asing ifakya. If you ask objectives, if you ask goals, na yalle kaya focus na kis lutut lasha para ke taking just go time in context ka mas musik lang ka dapat liba siya aim points yan kasi naroon tools kasi kita mo ko tangalye super lasha I mean super lang ka ta mawu mo kay fan na katfino na poli that ngan katfin may cash siya kat cash karor kasi mas kita kuf mas yaklu siya mo kita teorela kes nige keso mit na ko rela mit na ko sa kan focus na ke na yok spel kita loem na ke magatak fa siya na ke study la sa may gatin loem na ke intentions ala sa wo na ka play guess na siya ka na nga feature mo kita arkie may nalako sa betlik ten show na ke kung mo tek kisin se kila meko was fat na meko sharp from if you went in start listening commentary na do nga to last Bible ang tayo na do na sabihin sa kati actually kilin laying lang Bible na ta so nga actually may yung gaslan God pa nga tasok ta may pa sa moslaan nga timosto nga mo gaslan God pa ko was kachat na matafing gaslan God tufing gaslan God katlalay mo yung gaslan God katin isla maritla siya katin nakalim ka na pa isab na nga ko met kat mulin met flesh is still at work nga siya pa na kakanya ba kat ko'y usin na naklan fela mo parang gaslan God kabenta mo Fakla ka pa, mangon talaga sila siya. Tikoy line mat ikikla na sila tamul lipan ko, taking trust ko. Tikoy line, tikoy kating spirit in one accord. Na fakla ka pa, nga ko finkilik na kalim ke, nakadini sa amla, gas ko siya laying lansing, laying lagi me, kasi English.
Leng na nagagasing, gas English me. Na sa mawukat fin di gas English. Na at fin kilig siya galim ke, aspect sa gas English ke, ilang na gas Greek, gas Hebrew. No fin ni aspect Latin somewhere in the middle of original language. Na kat fin kilig siya galim ke na pa nasap may wukiten tangalye original language. Even katina nakatin mo gas English. Kasi English il post lan. Gas more makiningan. Il post ligi gas tas kushaya. Gas kushaya kat tifa long se. Il kain long se. Fin ba kat masam kon la introduction singa. Masam kon psychohistory. Nga usi examples in based on psychohistory. Iklan na asalalan na ako mo ito fudiyan isang kariginen singanan. Pangan naklak kumita na ngayon oegin pela na su kuminta ka kashakot kiplan context ikon kiye naklak kum na kimanak singanan. Thank you, Jessica. Excellent. Right? Ramalap. Dari lena ke meliti magadis. Nagipel singe tale sil petafel fashionet blonsin tamla luwiak mga be in kain kadina akfashimaingi. Nagke masikya gin pelcio ke lesson context singe socio political la me sikya polan pelsi mamalutut singe katutut ke. Victoria kachamram ke naligdin gat nge daka me ash masikyak na sin and Judah na bulan pesi masikyak nge makia ki mash ke yak lamfuko alnyaul ongosh na ke met Babylon nge daka na fin and Judah in ganarela ma esang kalyelos nge ash matolu masikya sipa Misalla temple nakato siwe magat ita ke na askalena idalusla kanon mama kafa vessels marek maganyak ko yan na maita pang deport yakle na skarak si elostigye mo yesyo voktol ngolon gostugun Northern Kingdom Assyria daga usla me yeshosimita na finpa ngavakla lamfoko al ngalon gosh na ngavakla yesyo uktol ngalon gosh tako nakatfintuani ng balungan na itfoko long luo papel si masikya ke Assyrian invasion je bangan me pelan bel si skaraksin maslon shroduongen magina ligie ona ke akademiak peke standard lesson commentary nara me kat finfash na met nage masinge nake ipsima de shamram gel Isaiah na kadetala pu sapta on ngolon goshpa ke puklal Isaiah ke finshrak gas ke akkalan gat na sin Israel gas lan gat ke ulelen molala metlal lem gat makay napakat na pange enzima etaka na sishke aksafiyen me shamram ke context singe lem gatel alena ke in galem la sistaklo Isaiah alena ke in galem it point out in alena galem la oye si milo sarange elige gasingnismo absurdity of worshiping idols aşke Isaiah al sivos long luo na ke long lakos Kelos alena ngosh la in kain al luga al yalunasin basulaela. Na in fact la ke oye singe kung kain si bin saksi na kumurek makin kata kapalo saksi in kain may taon makomenin na nake kung kain di kiya kumin kain rolia rela pretsive na Aisha nga lakos was singa lakos nagi singalit ko rakelim yipela na katashik ipsingan kumrela nagikat silom G L lowercase O D
Bumralan katsilom na foson gosh kisapta ang ala akos lekshin na akalim yun na siyasla wengin siya kat mold siya yan kat lalipramay siya Jacob siya makadash kene na pa challenge siya nga matako in kain da akalim ye me la wengin makin match ye me katik kain digiye katay na ma in alyalunage in dorela mo me ash kat siya katsima me kadakalim yun na yan singan pa maluto singa da kana siya yok na inda samsam kun la fakata me mga sikya ka samsam singa kata samsam kun ay siya nga samsam kun il fact na ki mashallah lang na en si makyapa si mga lang si akademi kaya pa il point out la ko el fin pa ko siya orek magan mashallah lang an in katlos il like in protect future akal delta Delta. God el sang din met el chilela ingan kalim ki katamama efasikya na aisya pa si med sang masi. Na ngatuin singe vlog nang si damna shirla langan seven celia wiki ikestala ki me context sigi malutut singe. Damna shirla Digin Triscoll, kung gulo, kaya sila lumisya liban green bell. okay. Na masi kung elit tao le vibang nag-hearing acknowledgement ke ma kadilak festival. Nakakum lot may reaching il sham gun na yok. Il sham gun na yok. Ma kadil fliye. Ilorela tari. Oye ma kadil fliye ulela lal. Nail akka kadil wala ulela lal. Nail akkalemi na sin may lal. Nail akkalemi nail sipe fakla. Il sipe sham gun. Nakisinsik siya ngayon pa na may taraw kayo. Na may nanaksya ngayon ay siya akkalemi le. Kuus tilim talayak le kuus staffung le. O may makadil friyak waklangin na siya. Usi kainin excuses. La, in fact, masyala singan para. Nabatigin siya sa tram kun masyala singan. Nese masyala lang. Kadil wala managawa finfela. Kadil wala polo saksi. Na polo saksi naman may irmakinsang tanek. May mungunal ka. Muli lang may mungunal na gawin. Flia kalim na silos. Ipin polo saksi pa na los kan isla pena. Tafala. Na los da akfalet ye. Kung kalim ke siyam sila ICA ke 48 ke ICA ang alay ko siya. Le base ba kadil sa tayo le sikya. Kadil wala alay. Na fact la naligin ang may tayo nakalim ye pagkasitam liban nila acknowledge. Melo sa lo showing si Akos. Melo si Akos na kaya akflat yan mashalala. Nakakaliwa ni Masig nga kumilis na shukele. Mashalala ka cham kun nga mas makadalala, raw materials makadalala nga si mga polosaksi. In me, main sang usin siya na sinmeta. Umisiya mo fagya ki polosaksi. Kumsang realom suman. Kumsang tilaw na klom suman. Kumsang may itong insang muli lang mangunam ko. Insang kaya usi kaya may akfresh ko. Naipsi ba na mo sa akfresh ko mga kumsa pokla ka tayo sikye. Shorsholela atin kat silang matakflet. Taking ko fagya vaccine. Okay. Ale. Ksap sip nga benab ni siya siskan mo bashima. Pwede sila vaccine. Ipsi ba yuliak kaya talista som matakflet. Nakulet. Paano masih katil musik kasyaklan ka ito? Na ICL siyam kun maingay ke palanya sing 742 BC before Christ. Na kanisuron na transition na ke
Sam to yung nai kus mata maliban na sam na minta na as in naslon ye lof ko to to be ngayon nan so ora math la ko to sok to yok ye lof ko pan atin difference na kumimut ka okay ye lof ko pia matminen merka asige ye lof ko lam ngai ko no pan matminen merka na kumimut na le yok development within in 200 years TV na sa amin mga yellow ko kata meta na nakakumusi kasi na church ko sa amin belal Isaiah love ko kata tako nakasya taman liban kube sa amin fact sila lamenting sila David kita sige caption na ke Isaiah ang alay ko siya Kulang man Asia ang alay ko for singa lu nega long lu fast penaling capacity ma tamil trace ko le tikin trace ko le tamil share la kalimingin ang na ifin got som na ke shamton alay ko si fe si mainan sang kul got na ke shamton alay ko itself pasim le ka papal na ta tarin akalim mo que shamton alay ko akalim mo Xie Broy, ka Broylan Xie, Mike Shamata in Kayo. Na ibange si fechi mai sang karang got ke insang ukwe Shamton Molalikush. If you got a context lasho, na ke in the ak fosia ka in ak ukwe nama pastalash mozzarella long me translation shilash na ke people shilash ngelang me Xie Broy, called Broylan Xie Mate Shamatain Kayo. Na Maritan pa Foshinagasingal Xie, Sham Tongualkush. Nagadita, Tamil Cherly Lakalami Pet na kayo, context larger, the context lan mga Yorkshire. Na I think at Lee Inkayan Matutut Piapala mo, me Inkayan Sham, it stands alone. Sham. Context land ba itself, Na I got some like a sham so going later na siya so much that na David or kan magin context like David in connect la if all the so much la sham so going me kan men sham so going na siya ali yok shupe na katita tari oil David kaya kata history laling David katita la patoko siya clue tokol Saul el toko siya yang ngaw ko metli kinal toko siya la katita la shepherd siya el talien Kosonatal papat mal chase with the mul ikos wel chaya ka fin by some laga ikos chaya el ta kalam ke lai tough like a situation ching and that sang ka yel ngara and wagel wuni e kosona la right magna me sling chinadala el kap ko pa ini me evingatli etana Cotton knock yet are aqua calling and I said, Len carpet lend the clients up all cheap. Nara, Calum came matter yakwal, Calum ke cardil the spella me, which in some unknowing Kilian and Tokashile, but Calum ke elta unie collide, elta point ke tugunelta unie kind in